these nuts. I posvima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu, kao što vidite, pričat ćemo koga je Rin zapravo više voljela, tako da u komentarima mi predlažite za sljedeći video o kome tako da snimim. Tako da eto, možemo da idemo na video. Ovako, Rin, Kakashi i Obito su delimično, mislim, bukvalno su isti kao Team 7. Pa da pojasnim. Mali Naruto predstavlja Obita. Mislim, Naruto predstavlja Obita. Sakura predstavlja Rin i Kakashi naravno Sasuke. Što znači da se Narutu sviđala Sakura, a Sakuri se sviđao Sasuke. Iz čega zaključujemo da Obito se sviđala Rin, a Rin se sviđao Kakashi. Tako da, eto, ja mislim da je zapravo Rin više voljela Kakashija. Sad, u nekim dijelovima Naruta Shippudena se vidi, znači, kako ona rekla da voli obojicu. Sad, ne znam u kom je to dijelu, ali to se pominje. Tako da, eto, ja mislim da je više voljela Kakashija jer joj se sviđao, a da ne bi sada, pošto je Obito bio zaljubljen u nju, da mu ne bi stvaralo neku traumu, nešto tako bilo šta, da ga ne bi dovela, da bude tužan. Govorila je kako voli obojicu isto, tako da, eto ljudi, ja sam sada iznao svoje mišljenje, a vi ipak napišite u komentarima kao i uvek koje je vaše mišljenje i da naravno napišite u komentarima za koga sljedećeg da snimim. Tako da, eto ljudi. I to je bilo to ljudi za ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i hajde da probam na ovom videu nekih 19 do 20 lajkova. Znam da to možemo i želim da se zahvalim, znači, za ovaj video, kao ko će biti sljedeći Hokage. Došli smo do 29 lajkova na videu, što je najbolje podržan video na kanalu. Tako da, eto ljudi, to je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. A do tada, veliki pozdrav.